dobrodošli na vlog. Danes bo malenkost drugačno, ker bom cel dan snemala. Torej bo dan o mojem življenju in danes sem res fraj. Torej, včeraj sem že zrihtala vlog, ki je mimogrede ful dolg. Nimam streama, tako da bom si naredila malo seznam, kaj bi rada danes delala, pa bom se odločila pol, par idej si jim zapisala in se pol odločila. Začela bom pa tako, da bom šla na kavč, gledala TV oziroma YouTube in si napisala ideje, tako da upam, da bomo preživeli fajn dan skupaj. Ok, da vam povem, kaj sem si splanirala. Ne vem, bom vse naredila, imam več idej, torej se bom sproti odločila. V Art grem, v City Parku, ker rabim par barov, moram si zapisati kere. Pa še ne, ful tanke čopiče, če bom kakšne spet male mini slike delala. V Lidl grem kupiti to igro namizno, te figurice, ko sem zadnjič kupila, v bistvu lahko z njimi igraš to namizno igro. Tako da bom šla to kupiti, pa tak displeje za te figurice, da jih ne postaviš. Tudi grem po par stvari, neko debelo volno bi rada kupila, ne vem, če jo imajo, grem pogledat, ker sem pol jeseni naredila ono debelo deko. Se boste videli, še prihaja, ful se veselim jeseni in vsebin. Imam par idej, mogoče bojo malo drugačne, kot pa moji vlogi, ampak ne čist, ne ful. Ampak pa še nekaj hočem kupiti za TikTok. Mogoče bom dan začela s TikTokom, ne vem, nočem ga tek, moj TikTok ne bo biznis. Pač začenjam ga, ker ga hočem, ker mi je zanimivo, rada gledam TikToke. Jaz sem se ful cajta branila TikToka, ker sem mislila, da so samo te cringy plesi, pa ful, ko se pač sam postavlja, ampak v bistvu je ful teh mačk, pač ful živalskih videov, ful smešnih videov in jaz bom pač snemala karkoli se mi bo hotlo, ne bom imela neke niše, ne bom se na eno stvar fokusirala, ker sem rekla, nočem, da je to moj biznis, to bo samo tak za zabavo. Tako da imam eno idejo in moram nekaj kupiti, seveda bom mikal v video, ampak ja. Fitness itak, v knjižnico bi rada šla, včlanila se bom v knjižnico, moram pogledati, kjer imam tu blizu. Sej, mislim, da grem itak katerokoli mestno knjižnico Ljubljana, ko se včlanim. 15 € mislim, da je članarina, tako da se bom šla včlaniti, da ne bom kupovala knjig, ker so ful drage. Te knjige za osebnostno rast mi ni problem kupiti, ker jo lahko večkrat prebereš in jo tudi mogoče drugače razumeš, ko jo drugič, tretjič prebereš in ja, ampak te zgodbe, crime in razne pa nam se mi zdi škoda 15 €. Dobro, tako da gremo v knjižnico, ne vem, če si bom že kaj sposodila danes, ker nimam pojma, mogoče bom malo pogledala, pa bomo videli. Po moje bom imela pizza night, pa bom gledala Netflix, jedla pico, tako da sem šla eno zmrznjeno pico kupiti. Mislim, da bo to kar dost, bomo videli, no, kako se bo dan odvijal, kako se bom počutila. Zdaj pa bom najprej nekaj pojedla, verjetno, kot ste videli, sem zadnje cajte malo obsedena z jajci, a jih imam ful rada, ali pa se mi kar malo zagabijo in pol jih ne jem 2 tedna, pol jih pa spet 2 tedna jem, no zdaj jih jem, tako da bom jedla jajca in slanino in tost. Dvakrat v prejšnjem videu že to pokazala. Ful bi si rada glavo pravila, da ne bom v tem videu skozi v čopo, ampak se mi ne da, pa itak grem v fitness, tako da bear with me. I'm not hiding anything, I think you know me too well. I'm always coming up short on words. You should know that by now. We've been down this road, so I'm not sure what you think you heard. So just give me a chance, look into my eyes. I can show you what I have to say. If you still can't decide, if you still think I'm lying, I will let you walk away. Miki skozi padajo stvari pod hladilnik, pod pomivalca, logično pod kavč, ampak to je najtežje ven dobiti, tako da bom s temi penami, ko so v bistvu za laminate, bom probala tako zrezati koščke ven, pa jih dati
Mika! To ni glaca. To ni glaca. Ok, to je bilo dosti easy, če ne bo Mika ven dobila vsega. Malo postranski projekti. Razmišljam, da bi delala ono diamantno sliko, da tek počasi začenjam končevati stvari, tako da bom malo to delala, pa malo še YouTube gledala. To je res taka cool stvar za malo odmisli, tako recimo kakva pobarvanka ali pa nasploh, da nekaj rišeš, slikaš ali pa sestavljanka. To so stvari, ko nam ne rabimo glih nekaj ful razmišljati, pa hkrati lahko razmišljamo druge stvari. Ali pa poslušaš audio knjigo, ali pa, ne vem, poslušaš kak podcast, gledaš YouTube. Tak malo zen trenutek. Mika! A si izgubila pastiko? Jo, a ti dam drugo pastiko. Njena najljubša igrača trenutno so testenine. If you made up your mind to leave this behind, then I can't force you to stay. If my eyes can't convince you that I'm still in love since you first took my hand on that sweet summer night, and if your heart cannot trust me, then I say this must be the start of us. I'll get dressed up to go downtown. I'm all messed up on a Friday night. Not really here for a good time, but if you're up for drinks and a good crowd, raise your glass to the sky. Let's toast to that. All these people can stare. I don't care about that. This is my pity party. I'm gonna cry all night and I'll flip the bird at the guys. I don't need nobody. This is my pity party. I'll do just what I want, yeah. Ok, jaz sem pred knjižnico. Šla sem v Šiško, zato ker ona, ko je bližje meni, je bila že zaprta, pa ta je itak večja. Se pa spomnim, da sem imela jaz, pač ko sem bila itak na faksu, sem rabila skozi neke knjige in stvari in sem imela že Urbano, kamor ti pol tudi številko dajo. Pač v bistvu je to Urbana, je članska kartica. Ampak ne najdem one zelene več. Ne vem, kam sem jo dala, po moje sem jo pustila v stari denarnici, ker je itak nisem rabila. A me komar. Ampak imam pa to. Rumeno, upam, da bo ta v redu. Vprašala, bo mogla pa plačati še 4 dodatne evre, da mi pač uno prekinejo, pa to naredijo. Ampak dobro, preden da jaz uno najdem, se mi zmeša, reč dam 4 evre. Tako da gremo se včlaniti. Dan si verjetno še nekaj sposodila, ker si tudi nočem tu sposoditi, ker si bomo oni bližnji. No, bom videla, odvisno ka. Bom pa šla malo pogled po knjižnici. Ok, jaz sem ful happy, da sem šla v knjižnico. V bistvu nisem rabila plačati dodatnih 4 evre, ker sem imela svojo Urbano in sem plačala 15 evrov za letno članarino. Nisem vedela, da si sposodiš knjigo na tem knjigomatu in nisem nategnala posnet. Sem si pa izbrala to knjigo Shutter Island, ampak ja, slovenska, Zlovešči otok, ampak poznam, da obstaja film, ki je bej ful fucked up. Ampak ga še nisem gledala, pa sem rekla, to mora biti zanimivo, če je film ful tak, pač čisti zmeša glavo. V glavnem, Leonardo DiCaprio v filmu igra Shutter Island, to je pa slovenska verzija Zlovešči otok, tako da se ful veselim. Nikoli ni prepozno, da začneš brati knjige, pa ne da nikoli nič nisem brala, ampak lega komarja. Ampak z veseljem zelo malokrat, ker je bilo večino vse za šolo, za faks, tako da. Gremo zdaj v BTC, City Park. Že dolgo nisem šla po kav, tako da bomo šli po McDonald's po kav v Vodorabi.
Nočem iti v Lego Store, ker bom ziher kaj nedla. To bi ful rada imela, sem je kar drago. Fotokotiček, se lahko poslikaš. Premalo pa tudi barve so grde. Ker je gužva bila v Tediju, nisem našla one volne, nažalost sem pa dobila, sem že prepasana, sem pa dobila platna, ona kaširana tanka, mala, velika, boste videli, tako da to je cool. Zdaj grem pa v Lidl, dam eno ledeno kavo vanilija, brez smetane, prosim, pa en espresso, prosim. To je to. Sem si vzela še espresso, da bo malo bolj močna, ker so te tak, mislim, sladka, ne, pa ni to po kavi in brez smetane sem si vzela, no. 2,40 je zdaj kava. Pa danes je super sreda, a ni? So podražili. A mogoče kava ni. Tako se je cela hrana podražila. Hvala. Nice. To pa je že bolj po kavi. Ena stvar na seznamu je tudi uživi sončni zahod, ker ga malo kdaj. In danes je ful lep. A bi šli na balkonček? Ha? Ja! Kako lepo je. I have a thing for darkness, but you can see with your mind. Even when I have my doubts, you say your love isn't blind, so I can give you shelter. But am I a part of your goals? Maybe none of it matters, 'cause I don't want to let go. I never meant to break a promise, I never meant to run away, but you know how to skip the madness, and I can only press replay whatever you see in me. I see times 1,000 in you. I hope you like the flowers. Ok, to je tak en mešan haul iz Lidla, iz Artstora, iz Tedija, iz DM-a. Začnimo pri Lidlu. Kupila sem si to namizno igro. V bistvu nisem še pogledala, kako to zgleda, ampak ja, bomo pol. Grški jogurt, jajca, te piščančje prsi so se mi zdele cool, ker so malo manjše. Seveda slanino, zeleno. Dobila sem eno nalepkico, čeprav nisem kupila čez 15. Po mojem je dala, zato ker je videla, da sem to kupila. V DM-u sem kupila chia semena, pa deodorant, ker mi ga je zmanjkalo. A ja, pa pico sem v Lidlu kupila, sem pozabila, jo že pečem. Po Artstoru, kot sem rekla, sem kupila en tanki čopič, tak je res je tanek, sploh ne vidiš v redu. 2 barve, kao topla siva, pa medium rumena, pač taka, dosti klasična, ampak ne ona ful živa. Pol sem pa videla, sem že v bistvu vzela v tubi belo, ampak sem pol videla tam na blagajni, da imajo minus 20% glih isto firmo bele, ker to pa res pač tako dosti porabim, tako da je bilo cool. V Tediju so imeli spet taka širana platna, to so ta tanka platna, ko so tako, da je bila na kartonu, nimajo onega debelega roba in je ful boljš. In sem kupila različne velikosti, ta je ta spodnji, je ta velik standarden, ko ga ponavadi kupim, sem en kvadrat format kupila.
ta je malo večji, ta je malo manjši. V bistvu je cena ista, 1 euro sta ta dva, čeprav sta iste velikosti. Mislim, različne velikosti, ta je pa 2,5. Ja, oni večji. Enkuli sem kupila, ker pač vedno enkuli, no to je za TikTok, boste videli, če boste videli. Ne vem, kdaj ga bom naredila, ampak ja, to sem rabila. V Lego stvar sem šla, nisem hotela iti, pa težko se je bilo upred in sem mogla to kupiti muco pa bučo, to bom sestavljala na streamu za Halloween oziroma v tistem obdobju, tako da sem si kar zdaj že kupila, sem že to gledala na spletu in ja. Sem se pa tudi tam pogovarjala z enim fantom, ko dela v Lego Store in smo imeli eno debato, tako da, če to gledaš, hello. Gremo zdaj pripraviti pico, pogledati Netflix. Mika se je naigrala, najedla, Zunija sam dan se je skozi strmela v ptice in se zdaj pa že počiva. Tak cajt je streamam in ni navajena, da migam in je čisto zaspana. Zdaj bom utihnila, ja. Dajmo zdaj. We'll never have all the answers, but we won't need them today. I never meant to break Evo, to je ta pica iz Lidla, seveda bom še eno zero kolo in gremo gledati TV. your way. But you know how to skip the madness, and I can only press replay whatever you see in me. I see time. To je bilo 3,5 €, je ta igra. Tako igraš s svojimi figurami, pa imaš to, vrtiš. Evo, tu imaš pa te prostore za figurice. Neville! Tam je ful dober. Hvala, Miki! Hej, si se ustrašila. Ok, dajmo zdaj probati postaviti. Ok, Neville je tukaj. Evo, zaenkrat je to moja kolekcija. Gremo zdaj pospraviti moje nove stvari. Tako sem rekla, sploh nimam toliko stvari, tako da treba dokupiti. Ne, sej. Malo se heckam. Ok, jaz se bom tukaj poslovila, upam, da ste preživeli fajn dan z mano, grem zdaj še naprej gledati TV in ja, to je to, se vidimo. Čau! Missing someone